marketing song tini hai nongni bisingo ma phaikowa kabang kokborok Casify Super Sale no tui confuse nangai tongbai kha hingkai abono tui no ang phaimani kok wngkha abo haise je Casify Super Sale o mobile order khlaika hingka kai mane bo hai condition man baksa sungota hingkai baksa order khlaibai rogo confuse sungo ang amo no clear khaina bagui live ma phaika do tabuk romdi angmia kaisa video rwkha khoroksani order khlaika do iPhone 12 ekdom nongno live proof phunuknai obo wngkha 13,880 taka COD soho bini 14,160 taka omo delivery wngkha 23 tarik December o 23 tarik December o no tewaisa tamkhaikhe return khairika obo return khaya kanai accept khaikhe hingkai accept khaikhe hingkai naidio o jaga o return nongno phunukgano hingkai o jaga nongno phunukgano jeta my returns o hinui kisa o jaga naidi o jaga return close wngkha bo return phaikha obo bobo haikhe return khainani aboni video wngkha komo hai je nung product makha damage product abono video ma khainai 2 minute ba 3 minute o jaga sticker ma tongnai abono ang uno video rwjak tongo ama hai hingkai phone to phunuknai hingkai kisa yango noise phaio do kisa nokni borok kisa manai ni kap tokha hingkai naidio o jaga o return phaimani o jaga o nongno phunukgano o jaga return phaikha do bo jaga return phaikha chini wallet o phai o jaga o do o wallet o phaikha hingkai abo bai nung kisa phone pai manaikha ama hai hingkai yango to ano COD ni je limit manjakse hingkai tini ata khuktaisa 15 dini 13 dini ulo a return phaimani yago bo mobile order khlaikhaiko te kisa sarang nangkha bo bujikha omo iPhone 12 bo order khlaika C plus ni hingkai mobile tongmani tamo C minus ni do iko o mobile jeta tongmani obo C minus ni tongmani hingkai aboni bagui norok jefuru mobile order khlainani afuru ang nongno tam phunukba grade A grade B grade C je C plus abono ready hinchau minus no ta ready hinchau nangno te kaisa hingkai tagromdi example through tabuk oro tabuk mobile romdi o jaga o grade D minus ni do grade D minus ni o jaga o hingkhe naidi o jaga o kisa wngkha nakardi nokni yong busa kabui tongmani bagui hingkhe naidi o jaga QC report naidi o jaga QC report o mobile nahara man ang no samani do obo back camera bo hamya phainai face camera bo not working phainai screen paltojak phainai glass damage bo hamya hingkhe tei o jaga charger bai box maya obo bo grade D minus ni hingkhe amo hai phone rok hingkhe norok tanaha di hini nangno sayadi bang hingkhe nahar mano do hingkhe nini nungno olo confuse wngjaknai dara display hamyase phaio iko amtui hayung naitha display bo hai nungno phunuknai iko o jaga kisa baijak nung manai phibo obo kom dam 18,850 taka 14 plus tei baad baki hingkhe nung swnamui abono tui mano ta ama hai hingkhe abo khe minus ni khetra tongo hingkhe nung pure mobile nahana hingkhe ang norokno swkangmano sa grade A nana hadi hinui darom de jak grade A o thangkha do iko grade A o kwbangma mobile tongo jemon iPhone SE 2020 obo nung nahari mano pura fresh condition mobile manai kwtal haino nung mannai bini QC report no phunugui rinai oro kaisa QC report chimi nugnai o jaga naidi kono kwrui ekdom sap QC hingkhe iko naidi joto working iko omo haikhe mobile norok naidi nongni a Play Store thangui Casify Super Sale no naidi do naiya kwrui norok ano link rok hori daramo order khlainai hinui nokto price sukhaiglak nong aro to ID swnamjak kwrui ni bagui hingkhe naidi oro 15 plus tong tei kaisa hihi A grade ni hingkhe obo hai mobile nahadi
Obahay mobile na haka hingangkai norok ni kuno mane kirina kirei obo hingke kaham no fainai pura pure fainai gini nahar mas nini budget se jemon rom ni minus rok nahar hingangkai ba hamya faisinai bele ya ba haita jemon rom dero Samsung Galaxy o jaga J4 2GB 16GB mo agini model ihi omo pura ekdom kotal fresh condition nang manai ihi ya ba haika naina hari tanaro hingkai dara eight iPhone 8 plus 8 plus tongno phuno gori bana 8 plus 8 plus hingga bulk no manai nai phiaba condition asa khamglak tongno phuno gana iPhone 8 plus je tini order khlani rok borok condition hamya pono borok naharo tangai borok abono tuina muchungo ta apti haika naharo do hingke romdi camera change pono borok naharo tangai broni kaisa trust tongo ihi great sini great siwo tambo hai condition phulugri wana o jaga nai di mono na haka gini tamnai glass panel damage ngai battery service ngai back camera bo blur phainai hingkai ko physical condition mo loose screen ngai oro sijak tongo do hingke aboni bisingo bo baksa kai phaiya do haipono mane angno recommend khainai A ba B grade no na haka hingke chanai iko nai di iko mo hai phatijak norok manana nogi man khanai ko body bini phatijak hingke nung je swijak abahini manai hi iko battery service manai phone to condition kaham no ama hai gai or Casify ni Super Sale aboni bagai se mobile kalayungo bujikada tangai mungsa jagao derajak hingke nung derajak na hai na musung ke jemon hi A grade B grade iko A grade phaika hi mo A grade dok mukum tuti na hade ang sao 100% nang sao mo A grade hingga hi grade A pura pure hi 14 takuk nung sarmani ko nai tongan oi apre sound ke kom khaire ngina deo jaga mayo kisa sound kom khaire ngina deo jaga wa pura pure condition rok nugi man khana hi ekai baksa model number sano tini takuk roksa mobile order jakno ekai iko baksa ni ko model number phunu jak tong jemon A grade abon bagi grade kaham na kan ke model number ko mo India ni mobile iko HN omakha India ni mobile o jaga serial number no copy khaimano ko tabone photo bui mobile busuk kacham busuk model ungkha abono ro to ungko Google thangai rok search khlai nai mano jemon rom de ro copy ta khaiman copy khaima kan nang phunu kama tabuna ama hai bujikada iko abon bagai o mobile hungkai ekdom pure na hamate box o manai hi box bo mannai o phone pesa le maya hi charger not available norok nugi man khana bujikada inke omo A grade ni ke B plus grade ni na hadi ko 14 moha B plus ni bo same condition pura katal pure hi nugi man khana hi bujika kuno scratch krei ama hai ko o jaga model number asa kam ke sija gya photo bumani bor kam ke push khailia inke o jaga rom de QC report obuse 80% battery health mannai iko abon bagin grade B rogo khai mention khaijak tongo grade B grade A abon bagina a product nge kaham nahar mano ama haita order khaina hinggan kai ningani WhatsApp o phaidi WhatsApp number note khainar 7628035892 norok phaidi gete mon tom te kaisa iPhone 14 A grade ni noi hi 29000 pheba te kaisa COD charge busukna tarom de 30000 yang 21000 ni simi chenga ga daga COD 600 টাকা nangnai ama hai gayango 20000 tola hingga 500 টাকা nangnai ko mokhai 85% battery health manai hi joto kaham through box by jatra simi maya ama haita iPhone 11 phunuk dincho okay iPhone 11 phunuk nai 11 hingkai kacham model bla abo A grade ongni tonglak ni hi nai dinarok angno kaham model phunuk ibana norok nahana hingkai nainedi o jagao iPhone 11 o jagao takuk khoroksa ano WhatsApp o khai tong comment bo nai tong na video hingke nai dio jagao major scratch crack broken ko jaga sijak hingkai angno abon bagui no QC report chikang phunuk ro horo bujikada QC report nai nok na hadi oko aboro khai ta na hadi bujikada bo haina hari man nong ta phunuk tongo 11 ani mote na hana moton o kuskrei mo sini hingga copy screen nai
gai camera back camera blur ngai gini ngamono dodi compromise khaima kana hardi ama haita amo grade dini na hadi ko grade dini na hari mano keba screen flickering nai mane dilak nai screen flick 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 nai hingke tongoi ko 11 ma khai ko a grade ni takuk nang 11 na hana hangkai obono na hadi iko jaga mono na hadi iko a grade ni mo a grade ni kini pura ekdom na hari mano aba haita hingke kuno wana khirei mo 11 ni hingke ko fresh condition a grade bujikha test bo pura pass o jaga nai ama hike test norok ni jodi paika hingkai kaisa coach Casify Super Sale ni test khaijanai tongo amo norok mobile no test khainai di takuk pohor de borma khoroksa bo bairo tongo bo ani yang mobile order na harmani inke bo tini confuse nangjaka ang obono tini video ma sanam kado inke b plus iko bo ano comment khai tongo whatsapp tui inke bono ang joto qc report bono phone kado qc report phone mani yaglo inke tabo ke tamo bo mobile order khlaimani ingkhana tini bai saltam rok ingkhana iko pura kaham condition iko 11 b plus a grade ama hairungta inke bo ano tabuk tirung sung tongo mane model number phunuk di omok somok hingkai ang bono saka je qsu je nugo photo je nugo abo bara nano bahike phunuk nai anga kok sao hingke bono ang saka nung jodi nahana musnge cancel khaimano cancel khaike to refund phaigla ya bahaita hingke bini camera change hinchao ang nono already se mane video mane phunuk jak bono aba haita mane video hinjago photo phunuk jak qc report phunuk jak hingke bono sao dara mono sinai mono ri sidi ini tabung ke bo din bhaire balog tebo mane confuse nang kaba haita ke bini camera change pano mobile to kaham na phaina camera change pano genuine camera thepa jak ama hai botabo ano comment khai tongo do je tongo de bini camera change ba tak phunuk nai camera unknown mane camera change to camera change pano nini qc report of thangai nai di abo qc hinjago photo nai di photo nini congratulation ungjak mane no abo apple authorized ne hoite nung change khlaijak takuk pohor nung dodi mo live nai to kang ke nung thangai nai di nini photo nai di kaham ke ang je mono mobile homa jagao a jagao nai ne di nini camera nini congratulation available ne nung nukhna ningo jagao nini qsu thangai nai di display bo genuine thepajak nini aro hingke aboni bagui to nini mo tamnani tikisa kalai khemano hingke no anga puro saka a ba b grade na hadi hingke nung sao budget kom ke nung mono na hadi hingke mo bo to asuk hamya yable hingke c plus no nang c plus nai rikha ama hai hingke takuk songdok nang phunuk nai ang je pohor debbor mano je mobile order khlai rimani iko obonota hingke oro invoice tongo invoice bo no phunuk rimana bini iko jaga nai serial number no oro nugui mankha bini IMN number hingkai graphite no bini jeta color ke graphite phainai hingkai o jaga second hand hi norok nugui man 12 pro 6GB C plus ni hingke mo pura kaham pure condition norok mannai ama hai hingke aboni bagui ang bono sauta mane nung ekbar accept kainai di hinsao mobile no C plus abo kuno wana na krui tei binar kono tei mane change krui sudo display paltok jaka pheba genuine display paltok jaka unknown hingka kai local abo narak muitu narak di bina kuno unknown ya arto ke sungo tai battery change de khaina nang battery change jemon rom de battery change hingka kai rom de nung service mane service ok laijak hingka kai 79 80% nung manai hingke nung battery change khai pano to use khai mano 70 rogono change khai blai bui bakse ama haita nung ola wa paltong na khai nung paltogoi nahari mata ama hai gabon bagui noro confuse na krui tako khorokhate kaisa mobile nai di hinchai to kano IQ new 10 IQ new 10 to tongnai nai gana IQ new 10 IQ new 7 rok tongo do o jaga norok Casify Super Sale no tui norok confuse thangna krui do joto jaga o dud ka dud pani ka pani mane o jaga joto no phunuk riu ta nin device bo hai phainai krui IQ 10 krui ang single mobile nai gana tini single mobile khorokha takung ni order khlaika
single mobile teo kaham IQ new 10 ajaga phia photo nugya IQ new 10 IQ new 10 IQ new 10 IQ new 7 da tongo 9 pro rok tongo 10 rok le kwrui IQ new 10 rok kwrui IQ new 10 kwrui amahai kai engko 11 to thang tlang nugano grade bari tekha tongo do norok 6 man warranty jat mahna muchungo hingkai o jaga bo prok phai mano do mah warranty jat jemon 11 mah warranty pura ekdom fresh condition pura ketal new hainung mannai abo kono change kwrui obo bujikada oro box manai charger mannai 17,000 obo oro tongo white tongo red tongo purple color tongo ama haita second hand phone da dara second hand phone no obo okay haipano second hand phone o jaga change khaijak kwrui যেমন চেঞ্জ খাইজা kwrui চেঞ্জ খাইজা bo tongo do চেঞ্জ খাইজা ke bobo je minus যেমন c minus gai d minus abro kha change grade a kuno change kwrui grade b bo kuno change kwrui phe battery health kisa kom manui mano phe bo grade a ge battery health 90 ni above nang mannai hinke nung battery health pura ekdom 100% mana thaka hingga kai o jaga warranty jatna hari pura ketal phone nang mannai ama haita iko nang naboni phunuk tong bole ge taku khoroksa 8 plus 9 inch iphone 8 plus o jaga naidi iphone 8 plus to kari x rok tongo 10 rok tongo puru rok tongo omo hinggang kai ngkoni jeta warranty jar 6 month warranty obonor mukum tutui na hari mano o jaga ni app ni mung ngai Casify Super Sale IQ new 7 iphone 15 ang phungnai do norok kisa wait khadi do jotna baga ang phungna wai chai tongnai iphone 15 sakna legana iphone 15 o jaga bo to tongnai legana 15 ni onko device available khub kom ngui thangka sekango onko 2025 o hingga kai tongbai mani tabo hingga ke borok asuk o jaga o daya ngui toko stock ko kring to do stock ko phainai apur phaipura ang advertise khayane 15 tongo do haipano condition kisa se khamglak jemon rom grade b na hari mano grade b ni qc nangna phuno rinai qc na di do nok sosumino mane quality check heno bono qc report to kai hi jemon up to 3 white spot screen o spot tongi mano screen unknown o jagan sijak tongo asuno bini defect tongnai pheba dam busuk bini 37,460 টাকা ama haita 512 GB phiaba tangai 512 GB mano horon phone haka hingka kai hingka iphone 15 pro iphone 15 pro iphone 15 pro tongo do iko screen nai mane copy screen mantamo screen hai manai ne use report nadi 85% battery health manai o jaga device india ni aphano omakai kuno copy kwrui o copy screen copy te jotto kaham oro kwbangma tongo device 3 device tongo nang o jaga saina hamanta hingkai teha tongo tamo puro phunuk ang tabo Samsung S21 Samsung S21 Samsung Galaxy S21 abon bagin dong nang mane saudo srai ke sairi uta oro kono khok hui kwrui oro hamya phaiga hingka dor amna hinai bele hingkai nok tani yang tisina hama bala hingka abon bagin dong nang grade kaham nona hardi hini recommend khayo Samsung Galaxy S21 5G obo oboni QC naidi nung nai to khanai di o jaga bo obo na hari mano pura sap obo kuno scratch mane scratch kisa tongnai do scratch kisa tongnai phiaba nungo phono na hari mano obo S21 bisik dam ya 10,883 টাকা প্লাস আর জায়গাও সিউডি চার্জ ফাইনাই 500 টাকা মানে মোটামুটি নি নি থাঙ্গা নাতেই 11,340 টাকা হেরক nganta amahai gabon bagai norok na hana hingkai ang mai kujung ladi norok no ang fresh condition ang no nai rinai norok no nini budget ni bisingo no ta amahai hingkai iphone 10 naiga dei 10 iphone 10 iphone 10 ikot naidi grade C plus na hamano iphone 64 GB
कफि स्क्रिन होननाय कफि स्क्रिन या हंगांखाय आधा साइज साइड गानांनाय इनके आबनो बादि बनोंनो दङ दे आं थेवबो फ्रेस कन्डिशन फुनुंना थाङै दङ माइनास रकले ताना हादि इक ग्रेड बि प्लास इक बना हादि 11,690 टाका बुजिखो दा बाल्कनि फुनुंनाय बाल्क हंगाखाय माने आसो काहाम उनिया दो इक म 11,690 टाका 296 GB अब बाल्कनि फुनुंनाय दो आं फुनुंनाय इक अबना हारमोन 80% बेटारि हेल्थ अनलि ते जत माने काहाम যদি না হানা হংকাই आं अबनो लाइक रिदना रखा যদি आं मने एड बो खायना रनाय যদি केम ना हाना तका हंकाय लाइफ नि उलो आं बाय फोरोंलाय मानो नरक ओमफ्राय आइफोन 17 ले क्रै द आं परत ननो साइरिबो आइफोन 17 बरक केसिफाइ सुपार सेल दायाखौ आइफोन 10 आइफोन 10 ना हादिक इनि ना हामानो फेब इ ग्रेड नि हंकाय मोबाइल लक मान नायदो नायदि आइफोन 10 नंना ताक फुनबाय दं आइफोन 10 ओ जागाव क्रै बाल्क मोबाइल क्रै अनलि एकटा पिस दङ हि साखानि 7,090 टाका फेबा मनि कन्डिशन हामगला दि माइनास से जत पाल्टक जा बिनि बडि बो हामगला इनके नोंना हाना मुजुंगा थाथिंना आं जे फुनु काबना हारदि इको फुनो मा हाइफमा कन्डिशन नों माननाय कन्डिशन तो नुगै इक फारिजाक ama haita gamon bagay norok teka tongo d minus ni no ini bo tongo mo ini khai log rok ngando skip siribut naigana log to kre haipon joton copy ama hai ga takuk nang na hana muchungo hanga kai ko 10 ang jeno phunuka b plus grade ni abon nang na hardi iphone 10 ama haita ga iphone 17 to tong chungo ang nang phunu riwan to tong ko kre single on manai nai iphone 17 to daya khuna borok 17 kriko 17 krai ओमफ्राय नंनो वारेन्टि गोनां जाबा थाङै फुनुगानो आइफोन 17 to tong 17 krai 16 जरातै tongo do sagango ओंखाय borok 16 sudu se borok माने stock khai out of stock to ne kha kri kha ओंखाय kri 16 नाइदि 16 plus tongo a grade ni jara 16 plus hamjak nai 16 plus tongo pura pure condition naini norok o jaga wa बुझि खदा एकदम condition fresh एकदम condition kaham iko norok iko model number no copy khaya khnai norok track khaine mano o device putui बुसक बिनि प्राइस 54,750 यूज रिपोर्ट नायदि ए ग्रेड नि एकदम काहाम फियाबा बिनि बैटरी हेल्थ नों बुसक माननाय 85% থেকে 100% नों माननाय 16 plus 128 GB नों कटाल प्राइस कुन दिनो नों उसके माया अब कैसे मोइतो नारक दे नों ना हाना हंकाय आं बै करंदि कॉन्टैक्ट खायदि आं नोंनि बागै एड खेतननाय जदि ऑन डिवाइस नों नां हंकाय 16 plus माहाय 16 plus take tongo hi 49,700 টাকা मुखे ग्रेड C plus ni ग्रेड C plus का तमो ग्लास पैनल डैमेज ग्लास पैनल सिमिन डैमेज माननाय बो बाहाय कंडीशन मोबाइल इको फिकुं फाटि जाक फोन नि नरक अबनो पाल्टो गै तिनाखा तिमानो अबनो केसिफाई सुपर सेल बुझिगटा C plus नि कमा पाल्टो नाय जेमन आईफोन 14 इको हाजिङो फुसफुनो kana dongna 28,830 टाका बैटरी हेल्थ 80% ग्रेड B plus ni omor khanrak na harmano A plus inko A B plus B plus e yama harna harmano C plus abrang na harmano इंकाय कम जात बतंगो 13,220 টাকা 11 आहिपानो तामनानि इंकोंग्याता हामियाता माहाय
Samsung S24 Ultra kuno gari. Samsung S24 Ultra. Faikana. Ngana dia jaga Samsung Galaxy S24 Ultra kuno bihinchau. Samsung Galaxy S24 te khoroksa Daniel Deborma bori masa nai nigre de hinui phani khoroksa phaika bori banai len tongode nak bori kri tongmai tang Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 S24 kaijana jora hingkai mamma kaijak laina he di bana ki prasa to haina kom ngi tongka ke kaijana jora khama kaijak lainai bori laina jora khe bori ma nai lainai aba haita sadi jora hingkai sadi jora ma kaijak lainai hamjana jora khama hamjak lainai kap lainai jora khama kap lainai wala jora khama wala lainai kak lainai jora khe kak lainai nango o jaga nai Samsung Galaxy A56 o jaga nai di great ni obo tongo nung je sanmani abo to kwrui ultra to kwrui mo device onek kaham norok nugi mankhana bwrui de man online tui bondo masa nairi gari kapal sadi.com o thangde sadi.com ar thangi nai di bwrui manan nai bwrui ni kami tamse ga sung khlab chala tui ba wana khangle Hinke S20 Ultra ro tongo S24 le kwrui do jeta ko kana koinai kwrui S24 Ultra kwrui single thanga nayana iPhone SE nayana tongo do Samsung Galaxy tongo Ultra tongo haipun dam ta 7,840 taka Grade C plus ni Q report phone gribana mo phone na hari mano bujikada kai teto ang kaham to nugia iPhone SE 30 বছর 30 বছর ba ang si 30 বছর to ang 30 বছর ni tangna to busa makhin paible tongode iPhone SE kok lai kok khaja ka do na khadi iPhone SE 2020 tongo hi C plus ni screen copy battery copy manai glass bo hamgla kobo nung jodi glass panel salamai tuina hangkai tuiman do tarom dia jaga ko iko glass panel aba haita website hingka mo Casify Super Sale do Play Store thangya kanui download khlai mobile number wi registration khlai pai di teke C plus ni phone tongo SE 2020 maka sudu battery simi 80% obona hari man norok kai tito kwrui Casify Super Sale do Casify Super Sale thangya kanui download khlai di ang nono ta phone do Play Store tongare Play Store thanayon naiti Casify Super Sale obo hika thangdita Casify Super Sale omo hika thangdi obo hika ko o je apps obono ta obon download khlai di nugiman khana norok hingke o jaga phaika hingke norok smart laptop single bulk accessories abo tongo
iko yango 15 series 14 series tongo ama hai jara 12 nangnai hingke 12 thango de ama hai naitai ko o jaga hingke o jaga no grade sijak tongo bo grade ni hana muchung nung grade naikha hingka kaino QC bo nai di QC si chinta asol ama haita QC sara nahaka hingka tamung nai mane hamya pan phaimana bahaita hingke QC o je sijak abtino mano ang no bar no sago hingke amo khai Samsung S23 S23 Ultra rok phaibika hi S23 hi iPhone 16 ni khaito kwrui jemon S23 iPhone 16 series kwrui hi nok naino do o jaga kwchwk kwrui 16 series no oro 12 11 10 15 14 13 tongo iPhone 16 plus kaiha tongo iPhone 12 12 GB iPhone 12 12 GB phunugui no second hand iPhone 12 12 GB iko C plus hona harmano 15,070 টাকা o jaga Tiba QC na di QC obono na hare mano 15,070 টাকা hingka amchile pon dam kalai tongo E plus rok hingke ang no E plus rok nahana bagui recommend khaya ta kaham ke kaham naha di hingka bahaita grade C tongo tei kaisa hi 64 GB 12,400 টাকা piamo copy screen nai copy screen nai mane display change ama haita display change nai naina di hingkai o jaga bini QC report nog nugui mankana mokhai display change ya mokhai shudu screen change tei bisi hingkota camera bo hamya bo ama hai hingkaboni bagui no o jaga o mobile dam kom wngmo do hingke norok jodi kaham jat nahana khe A grade B grade ang bar bar sao eba warranty jat mobile bulk section o phunukgana takhukno ang iPhone 12 gabon bagao order ya sini sekang no norok kaham ke QC report check khai di photo nai di aboni yagola norok rwna rwngya wansuk di rang to magana gulai na gabon bagui no kaham model norok naina hadi norok kwtal phunga hingke norok rang khibini paiblasa norok second hand kalai mano hinui tei rang kalai nung rang kom se khibu hingke to nung kom dam ni se phungna ho hingke to kom ni phaisinai rwlai ati haita iPhone 12 to tini piece paikha gibor jora khe tongmani available no 12 Pro rok smis tongso nog nugui mankana iPhone 10R phunukdi hincho okay iPhone 10R iPhone 10R le kwrui 10 tongo order rinai de tong iPhone 12 mini ni order rinai to kwrui haipon nung na hari mano iPhone 12 mini bo nung je sajakmani model na hari mano jotto available tongo mane 16 17 bade ang phunuk tongo bobo naina naidi ama haita 12 mini bo tongo do iPhone 12 mini XR to kwrui XR oro bulk section photo nugo do nini oro order rinai de tong hinchung iPhone 12 mini khai order rinai kwrui khodo iPhone 10R naigana nungno iko 10R ang khasingo phonuka borok khoroksano obono hadi hinui dar iPhone 15 Pro naigra di A B ni iPhone 15 Pro A B ni naigra di hinchung 13 price nungnai do kisa wait khaidi do 13 alai sina kon saka 13 bobono nahanai norok ang nongno saudo limited stock to do jaga copy screen iko 23,050 টাকা nangnai copy sara mo khaido
ओमफ्राय बिनि इंको QC report नायदों र' QC report नायनो रंना हारमान ओमफ्राय गोबां मा दङ जोंहा डिभाइस मखा सिंगेल मबाइलखौ फट' नुगिया बुजिगो दा इको बि प्लास ग्रेड अमर खान रक मुकुम तिना हामानो जे डिभाइस रखता पूरा प्योर kaham अमर 30 ना नंके नरक फोरोंलाय मानांबाय आमा हायता नाहाके kaham नाहाति आमा हाय जागा बिजनेस नेम जे कोनो रिरिदि गरखनि रिरिदि नखा रखनि रिरिदि हा रखनि पन रिरिदि जास्ट आबासक इम्पोर्टेन्ट या माने बरं बुंफोन बयार सियारि खम्बार जेकुनु पामतै आरे लागाया दाव आमा हाय आबासक नांगिया ओमफ्राय मोजां नायदि 15 Pro नायदि हिंसाव के 15 Pro tunggu deh 15 Pro भाई B grade iko B plus grade nih takuk 15 Pro naik toke sunali de bukuk sih sunali de borma 47,880 টাকা B plus grade nih bini photo condition hi ekdom min condition hi nog nugi man khana hi display unknown phiaba iko only display change oboni te joto kaham QC report nai di kaham ke phunung nai jaga nugi man khana credit card tam khe khana apply 15 Pro phone ka 15 Pro a grade ni phone ni iko 15 Pro a grade ni a grade ni wana inarok 15 Pro 96,480 টাকা आं खाथिंखौ फुङाव हाय मा तका मना किस रिपोर्ट ना दी स्क्रीन कॉपी only अरे स्क्रीन कॉपी पण थंगमानो इको बुझिगदा नरक ना kai na hari mano 15 Pro नरक मुसे प्राइस बे नरक कामा खाउस रक कुंदिनो मांगला सियाना हजार के माखले थारे रिफाइदि इको जागा B plus grade ni 50,000 200 सियानो दी 50,000 का मान तोना ब्ले फियाबा स्क्रीन को कॉपी ना दिस महा स्क्रीन कॉपी फना माने अ जगह रिस्टार्ट एंड फिनिश रिखना अब ते पार्ट ते अंको नुजगलिया नोटिफिकेशन ते नुजग नोटिस नुजगलिया मखाय ओरिजिनल पार्ट्स थेफा जागो आबन बगे कांग्रेचुलेशन आइबल नुजगो जे अननोन माने लोकल डिस्प्ले थेफा जागो अब मुजो नारकति बुझिगदा अब अंका ए बि ग्रेड नि ननो फनुका क्रक्सा ताको सानका जे 13 फुनुक दिन जाव कि ताक 13 फुनुक नाय बल फन नायथुन नायथोके बनायथुन जे जरा कताल फाइनरक सब्सक्राइब खालायदि चैनल नो ते लाइक खालायदि नरक नायसमिता तंगनि नरक सपोर्ट आं सालब्रुम ब्रुम नाङै दङ नरक जाना कुचुकु टिसाइट लांनाय नरक सपोर्ट सारा आं भाई कुचुकु कायमाननाय 13 D minus से D minus नो खांनो न रेकमेंड खायग्ला D नि नाय नेगन D नि कायसा आं जे पूर्व कताल उनको खायो माने कम्युनिटी बोरै नरक आफ्रो पाइदो माने आं ग्रेड kaham नायरिवो ए ग्रेड बि ग्रेड नो कम्युनिटी पुसो रिकेन आं कन्टाक्ट खायदि गेनरक आथिखेसिन नरक फोन पाइमाननाय गतिके लाइवो नाय पाइना हिंकाय आसो kaham आंगलाक और 13 Pro काहे तंगो हि स्क्रीन अननोन B plus grade ni 32,000 बुझिगदा Samsung Galaxy S24 Samsung 24 के क्रय S23 का तंगो इको बॉक्स मननाय डिस्प्ले अननोन इको ननत कुनो ताताल साये जे तंगमानि आबनो फुलुरिउ 296 GB फिया मननाय नङाबनो स्क्रीन कॉपी फनो तुइ मानो यूज खायमानो नाहार मानो B grade नि मोबाइल A grade बतंग हि 13 Pro नंग नुगि मान खानाय को वहा कुनो कॉपी करी ओनली बैटरी सिमिनो अननोन बैटरी सिमिनो चेंज खालायजाखा A grade नि 13 Pro अबन नों नाहारै मानो बुजिखादा
ना ना इनके प्लस कं क्यू सिनादी फोटो नाइदी नरक Casify Super Sale apps download खालायदी जाजा कांगे दारा आंगा ना हाना link रहो रेडी आं link नाय आं लाया कनै आमो नों ना हामान टटक गनो ना आं आप मोबाइल बगी प्लेस खालायरिनाय इको B plus grade बटंगो 13 Pro हामजाक नाय रक नों ना किस फुनुका किसी कदा 13 Pro ना हारे मानो 13 के करै 13 किनी पाइजाक Samsung Galaxy S24 फुनुक दिहिन छौ आं नायनो Samsung Galaxy S24 S24 करै करै S25 रक से 35 रक से A55 रक से M35 रक से ini khoroksa borok sunggudo Samsung mo nairika naiman yagulo sauje hingke bang katal bo bori katal boro A56 rok tei hajar kai bo katal mane katal no mana basukai tei hajar rok maya kuni no maya ama hai iko morok 23,710 টাকা A56 mo pura pure condition hi nungo ma hai fresh condition mobile nang mano usuk dam bai maya A56 ni price bus ang tang no play store tlangai phunu kana chori inko Flipkart to nai do Flipkart to nang no phunu nai marketing sung norok mai ja chabe ke sagari bo para nei ke sabe gari je live tong tonai rok inko Samsung A55 Samsung Galaxy A56 naina di bini price besek original price 40,999 টাকা oma sa bora onek dabrio inke bang original paiman bole are o je 40,000 মানে 42,000 थां kalayo inke nung naina di o jaga nung buske mantong B grade se naina di A56 16 kरै do manai 16 kरै 16 toke ang phunu kamo 16 kरै 16 plus ka hetongo nung nahana ke nahar mano Galaxy A56 A56 to thajing ang phunu gan nang 23,700 busuk jani bo inke musa borok ran dabrio bo asuk baise A56 no pai monte na hinda inke busu price no ni man hana original price inko new pain thaka hingka kai motamoti atui 40,000 42,000 maki bo inka oro kai nung 23,000 ke man tong bomo hamko abono bokai nung 16 kरै ang nang no phunu gana iPhone 16 takar jala Semnogar para hambai bo bini parano share khaimani bagai tei bojo jaga ni simi video nai tong norok sadi nongni para district sirike nongo amo saimon amo chumuta norok ano boroni hoita nai tongbai kरै tei 15 16 tei kरै thasingo tongmani khana angoro ani ko add khinar kha tenor iko 16 plus out of stock thaka nari marketing song ni koma hai kana out of stock thango amon bagin je model nung hamjago bono logi paimana harodo inke paya hinkai ko out of stock thangta hi nok nugi ma khana talawa out of stock ja mokhai grade ni 15 plus iko obono norok na hari mano 16 plus hamjak nai rok bini mungkhe Suresh Dev Burma okay hambai bini Q sinadi pura kaham obo 16 plus norok na hana hangkai 16 slai 16 plus ata battery bo kabang ama hai battery health 85 থেকে 100% manai ama hai je 16 model hamjaknai A grade ni iko ang o ad card to ni kai abo paimano out of stock phan paimano hi ad card khaina rakjak 13 kaisa 13 grade B plus kaisa khaina rakjak o grade B hi ikomba out of stock thaka je kaham A grade B grade login ses tangai ab mobile kaham ge C minus CD abrok toni riu minus rok ngang paya tangai ama mobile paika ngang kai hamia Realme GT7 ani para hangkai khwai belti sakami
माने बांला बायखे बेलसारा हिन्दुता इनके kokborok बायखे बेल तुइसा ama haita Realme GT7 Realme GT7 rok kwrui to je tongmani ko nokno phunuk tong aron bising norok chajak khe norok na hari mano horni maide sabai kha norok horni te kaisa o jagao chini tipra sarok muthangjaknani bagui eba yoknani bagui freedom mannani bagui chini khlai thai tamo tabuk norok uansukna nango o youth rok tangi hingka hingkai chung tipra sarok chung kubuni dokha bai thungjak tongbaikha amorok sai mano chini je demand rok chung manliya kasui tonjak baikha chung jesa phano khaisidi chung kasui tonjago chini kok thaisa tlaisa phano samungo borok thepaliya norok khada khambai marketing song nadia jagao Samsung Galaxy S22 5G chini next generation tamungnai abono tui norok uansukhlaina oro sikla rok baksa nai tongna okhorok pho nai tongna chungbai chung thansa wnglaima kwrwikha nok chikha Samsung Galaxy S22 takhuk saranjoi yang iko naine di norok kebo dofani bagui uansuknai toro tongna khakhaio tongna hinui tikha tongo hi plus moha plus 17,000 dofani bagui angkhai belai kheno uansuk naikhe mangborui thangma hema tongo tangi hinkhe chin dofa borok thangi soika naine di chung chini hao tongoi se chung buini hani borok bai chung mane thungjaka ama haita chung satokjaka chini manthai bo manliya chung sanlaikha chiriklaikha chung seinano se chung mana khaijago norok romani scriben masia demonogari bai sidi hinui chini muchang chini CM sawai tong triprani hingke chung joto jaga se mana khaijak hingke tabuk chini bubagaran logi himui tongnai borok bo borokni samungni mote borok sanlain tongo demand khlai tongo sakao tongnaise ruling party se BJP hingke nung bini kokno mana sinai bele aboni bagui baksa hino ADCO tamni bagui phaya nung jesuk pano se nini funding ni bagui nung application rodi nung rosro hojagi hangkai borok hinilo nono tamno rwnai hino baksa ADC ni o kaisa chakri rimaya chakri rina phano aro quota sigiri hinkhe borok hinilo tamno rwnai abo hai wngui tongkha tabuk chung tabuk chakri khatungnani kokya chung tabuk nokhuk khatungna kokya chung tabuk dopha bahaikhe yoknani abo se khatungdi chung dopha yokha hingkai yokna mane tamba chung jekunu ekka demand khaimana ta mane direct phano tui chung kaisa demand khaimaka chung thangsuk langma chung o chini busa butui busuk busa tongoi tani bagui ha to rokha khaina nango chung aborok se chung tabuk khainani adhikar chini nango aboni bagui norok o ADC area phano chini je bag kalangjakmani tipra o general area 30% ADC area 70% o 70% no chung jem tongmani abono no phaidi pal khlaiui chung budriui hani bagui chung muthangui narakna nangnai wngya hingkangkai chini next generation pura thuimurugui thanai aboni bagui hai wano chung town o thangbo kiri koro wnglaio busa butini wano jaglaio ani cherai ba nogoro sokpaika tangi bo phailiya thaisung kunui bo gari karakliya bwrui bwsarok noi tebo se risk gaboni bagui chung dophani bagui bo uansuknani nango dopha se swkang dopha o ani tiprasa dopha swkamai thangkhe ang tak sabai kaino chung uansukna nango chung kuthuk ke uansukya hingkangkai chung lightest chung komori thangnai
Aboni bagui जों वानसुकनानै नांगौ आंहा जों सानाय आंहा पलिटिक्सनि ककिया साजागा दफाना तैयै तामनि हिंके जोंहाबो नांगौ सिनि दफा मोथांजाबनायनि बागै aboni bagui joto siklarok norok thanchangdi norok phekma nungmao kobol yawi tongdi जों jagao kobol khe hinkhe sin dofa yok soi manglak o jaga naidi Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB 256GB o jaga naidi mane ang kemo ta nungdi abo sayado norok nungphano drugs marokno tan hadi injection tan hadi ama haita nungyoi tongmakhai to tebo kaham phek mungrokno ambai chalai tongmakhai tebo kaham nukhungrogo walai suklai ongo big bwsani khetre hingkai yang bwsakai chuak thegui nungui tongkha nogo phai sungpaika oi tamui songkala berma bwtui ini sajak puro hingke matha khara pungjago tulung sakai thang bokhrogo yang bo pairi ba masukuri hingke ba bini hi khingjanai bo ti tam songna ba haya diba aha kubui kuma sao hingkano afuru kano marang rota khita laigata deg rok kobon kha kare rok kobon kha nokhlao buinugui moni kha ha ha amoni bagui chini dofarok nungmani hoite yokna nango gabraka bwsarok bo cherai cherai hingke swrung sinai bwle hingke cherai rok no tha chuak pairi faini bablu ti aptini dagi bo hingke cherai rok bo nungsinai bwle chuak chanai turi do hinsi phunung rohorok chanai si tudi hingke to cherai no pheksinai bwle rungsinai bwle Samsung Galaxy Ultra phunukha haipono mwnai abo mwnai dakalaikha dara dakalaikha despono klai situn hingke abo aswk hamya model aboni bagui no khajana mare kising song kha sibai siri chini dofarok ta thokaijak baiji kebo bai rang bai ta paijak di rang bai hano ta phaldi nini ha abo nini busuk busa joto tongui thanani ha nungha hano se phalui ribu hingka hingkai nung boro tongnai ulo aboni bagui chini risi area no chung rokha khaini manaroknai ama hai rokha khaya hingkai chung toka kosom rok bai tabukse bangkharjagui bwtharjagui tongo aboni bagui no chung kunu justice se maya chung pal botok khai ono son chaya nungye bo tonglai lama kasui nailai kha aipono chini dofani je sanmung mani wngui tongo phebo kha logui tongkha hingka hingkai bible kaisa sao kaitor gristi khainai bo bufuru bini mai manno hini nasingui tongphu watui no nasingui tongo kheto khaina bagui wati wakha bo afuru mai rok borkha rakha afuru hingke bini mai bwsuk manno bo afuru saimannai amtui haino jekunu samung fatsa mangraya do mana phajingo kisa mehnat ma khainai kolomtui ma khiklainai aboni yagulo se mannai bwsuk saui ang tini mwthak sinai ani live norok nugui mankha na norok jodi phone nangkha hingkha second hand norok ani whatsapp o kwrwngdi 7628035892 o hingkai norokno ang phunugo je nangmani model norok chini ro available tonghai norokno phunuknai norok phone naha hingkhe photo naidi hingkhe tei QC report naidi bobo haikhe nainai last o phunuk kalang teisa haino hai norok phone naina hingkhe takrobni hingko iPhone 13 3 plus QC naidi obo haikhe hingke o jaga tamo change tong norok nugui mankha na hingkai abo problem tongnai hini nuk sititui nahakhe problem phaikhe aboni return wngya hingkhe tongmung no amo problem phaiyawi tei kubuni problem phaikhe return ongo abo kaisa muitu narwkdi QC report o je tongmani hai nung defect manfano aboni hingka hingkai mane romjak display unknown no nung makha aboni khe return phaiya gromdi mobile switch on wngya aboni return ongo return ongnani rang 13-15 din nango abo no muitu narwkdi phebo o je iPhone 13 nahara man tak nog nang tak proshno khainai obono hari mano screen simsi change obono hari mano je nangnai comment khaisadi obo ang kathok kai tongnai rikha iPhone 7s A plus tamo iPhone 7s A plus mane bujilia tam saka mane kisa bujili saka ngai jaga A plus ro thukrui iPhone 7s kwskwrui 10s tongo 10 tongo 11 tongo do 12 tongo 13 tongo 8 tongo
14 dङ हाबाहाय iPhone dङ 7s dङ he kरै iPhone 7s kरै jodi norok naina hingka kai ano WhatsApp bai kwrwng di WhatsApp number rijak tongo description rogo norok naitokma manano tini bese hor kaham.